Yabra pa. Soft Kumchacha mabre. Eti me say kura ke ma mi post akeye. Enkanchen. Me joma ma mi post kura akeye. Soft Kumchacha. No kura na me ka cho no. Me tumi akase me dua bawe. Soft bie ni wo no mo a. Oyi nanim. Se wo bi. No. And I don't say no. TV radio. Yi nanim. And I say we wani sa nso edu ba bia. Etumi feto wa so. Yes, me say na dia ba ko me nya tan kese ne say. Won say me fra pedwa firi chebi efiri si akwa. Me ne ya papa nana de dan kwa kufu adu nyina firi kuro ba ko. Ye nyina abusuafo me mamu nyina mo akwa aba e de baga na nsem TV so. But more this be like video na be subscribe to the channel and turn on notifications. Say be next time videos of this nature ba also on sa ebitima kabi. Now so watch the wadwin or comment section was say the munim ne femi Mr. President na me wasa me besom na if by chance de me e ofe na person boan which are through number na wasi ono adaroma in Sabeka na news today so ya nyina akoso ni ni beso pa so na another I came across a video and I'm watching on social media and it took me barely 4 hours to watch the video over and over again. Now me share video no. I just hear them for free when say politicians are disappointed Ghana mabunu. They be make say when you earn the goodwill of the people and you fail to acknowledge the fact that you've won the goodwill of the people, as a result of that, you have to be so much principled with it, they will rebel at the right time. In Kadian Bay, I will say, youth of youth or mind bimu, I don't more rebel politicians now of a sudden their wishes and their demands or the thing that they dream that they come to reality are only things of disasters. Yabra pa. Soft Kumchacha mabre. Eti me say kura ke ma mi post akeye. Enkanchen. Me joma ma mi post kura akeye. Soft Kumchacha. No kura na me ka cho no. Me tumi akase me dua bawe. Soft bie ni wo no mo a. Oyi nanim. Se wo bi. No. And I don't say no. TV radio. Yi nanim. And I say we wani sa nso edu ba bia. Etumi feto wa so. Yes, me say na dia ba ko me nya tan kese ne say. Won say me fra pedwa firi chebi efiri si akwa. Me ne ya papa nana de dan kwa kufu adu nyina firi kuro ba ko. Ye nyina ye firi kuro ba ko. Eti e bi owo abi 2 years kora. Na me ntumi nko mi kuro. Na me ntumi nko chebi. Because of Tebiano. Thank you. Eti me de NDC aban we. Me mabre pa. Abusua michia obia ene anopain. Media de osofu Kumchacha. Na body na bre na so ma me fen kasa na me wahana me kasa na me kasa ma eye me ya me nua Jesus ahofe wa be ma comment bi a sa comment na wo be ma ye no wa me ma kora akeye emfaso bie ni so makase nimdie bie nim sa wujina wasole wono mo a ena wo ye na asofo wo mako fo ena momo so a ya papa John Mahama eba ye wa say ye wade bi o wa ya na mo di creative problems adi creative commotion sabe osofo Kumchacha meme wo ho no mi ko UTV ana me ko ya na me say ya papa John Mahama o ma me appointment na me na asofo ano makoka me de sa wonsu bibi ya wa da pese wo kan wo be kan ba se wo be ye ana asofo fo ana na momo so ahofe Jesus ya ahofe na ka nyame a enyame sofo Kumchacha ana na me ko TV akase ani radio akase ana me mention wudin a daka wudin kora na nkrofo wonim o daka wudin na ka nkrofo wonim but one say mumu bi etese mumu bi sei mo pese mo den toto ye ba asofo ne asofo ntam
okobo minia na ijegezi din ekobo minia papa badu kobi din ena akobo osofu oduro din ena wa ugbo din moyefo Reverend Dr. Isaac Owusu Bempa Reverend Dr. Isaac Owusu Bempa woni madwuma waye wan say eye anibre kwa anibre woni madwuma Reverend Dr. Isaac Owusu Bempa ye aden no de wa mo ni din yenua osofu pani opambo Ebeneza adakwa yadom Ebeneza adakwa yadom prophet 1 woni madwuma oye aden no de wa mo ni din sofu Kumchacha adwuma meme ye ewo NDC mu no yechemu 10 awonfe wunya wantumi anya baako yechemu 10 wantumi anya baako but ayewo say meme ni Reverend Dr. Isaac Owusu Bempa na mu ninti no say wono umpe papa Bempa samwa ene ye unkobo medin but tie udi na me udi mimidi na wo bebo no enkoye me kase ba bia ene ensan koye me keto ba bia but moye sa na mo di confusion ye papa ye frɛ no sofo ya na nidi ya mai kakra prophet ebena woye na fam die bebre pa adan wan ko bonidi wan say ye woni ama bi wo wa na wo ye ena jomahama abaye ene ye kosia ne ye bompa ye mana na yakofre sofo bi ene ade ye hwe ye papa jomahama nkasa wan setana ye kosia asofo kosia wonu nkasa ene ojuno no se Reverend Dr. Isaac Owusu Bempa and a friend na danfo na friend but ya na ne ma bi wo ho a ye odu asem a atwam a mo ya asofo mo mentwam what ya see mo ya asofo mo mentwam eti yakofre Reverend Dr. Isaac Owusu Bempa ama na be bompaye ama na be ye bibi nti won wa hyehye ho we yamwa osofo we amwa na ye kenkrofo ye adwuma ma NDC a da mesofo Kumchacha meche medie mu 10 Jesus ahofe ba kokora wuntumi nye ba kumpo wonim se abere bia me call Power FM me kasa ya ma won kasa kora fa fonfra me kaje me se no usuro ma me eti me call down wonim adwuma nipa ye wo UTV enim adwuma nipa ye wo nu TV platform akase bi e wo kromu ha wonim adwuma nipa ye but over pretty bibia be pe bibia no de ye wa ye nyi program but over bo asofo din ena we ena osoliti am ena we ena okuti am nanso ene mo ba ye mama ne kwan na obobo mpaya that say eya ho bufu time sabi nyansa bia ni wa ewom ti krom ho ekra bro free Brazil ona bu nyame nhira mokura mo basabi mo ba ye ma akuafo timi ton omo no ba ye enya sika to omo botom no koko akuafo mo pagya omo koko buom etua omo ka no yenya nipa no mu bi mo tisi fom eko insight akuafo dada omo abapem ne kuani nsanka ne sika na mo de amotete radio station so TV station so ade na mo ye we need you people on the ground ye hear mo grounds na Ghana fo esu Ghana fo adwadifo osu Ghana fo akuafo osu asukufo nkwade esu we need you people on the ground adwuma no wo form ukọ form ho a sani akuafo ka omo ha no na Ghana fo hu sampa weni no ma ekoso ya TV station so na mokwa omo ya dollar rate hu debate ade emfaso na de owa kwasimintim ne ye wote adwira kwa medanso dora wo eyewo na brabom emfaso be na dora ewo na brabo so ye hia mo grounds
abambone enkrofo we ya mebu man yo Ghana fo eno na ya me ya dabi munya fom agudie omo ba ye efom agudie na omo hwehwe yes dwoma ma ne nua efom agudie ne ye pe asesa ne nyina akogugu adie me nua no mo gusirem mo hwehwe situation amonam enne ebro bayire beans ene bayire eno na mo de bom ho bra mo hwehwe de amonam ne me se dwoma ma o mebu man me ka kire mo ene da ho no ene da ho no ono na busua me ya wawie na busua me ya wawie gonja mafia na busua me ya wawie asa akuafo ye adwuma ehia atofo da bi ewasi yakwa bro free Brazil na ye de akoya nkonta bu Ghana fo sika ne dwirima ye dinti ye nto Ghana fo aburo ye tikrom ha ye nya aban wose wo nto Ghana na Brazil wo asase papa chen Ghana Brazil na ono na asase wura ne sere ayi ahwede nko na odedo no Brazil wo asase chen Ghana Brazil wo asase chen Ghana ewia be ka kire yese galamsenti yensa ase asaya yentumi mfanya ayi ti ekoto aburo afri Brazil obi tisra so timpomu wansamire Addo forest green ya noda adua bro onya atofo wo se Brazil aburo na ye akronfo Brazil wa asase ya de do aburo papa chen Ghana wa asase ya de do mo papa chen Ghana NDC akronfo aban Brazil was as a papa chen Ghana. NDC in penny for money munyansa. You are the ones I blame. Now NDC in tears is a munya special. I'll be honest here. I'm a family one example. Say penny for be. Me friend mu amon fano. Me here will shield. And I be you. Mini aba hanabisiu. Me kase mini aba because me maame firstborn ewo 54 years. Ono ye pe. Enti wo ye mini aba penny. 2 years ago na ye campaign na me no kasa. Me twa interview how maame. Me twa interview. Me no na me ne wo ntem ye fine. Me ba Ghana na ye shia kama me ni nkoto be shia kama ye shia wo ye bisa osika ye bisa aka pre ma this ready a me de to wanim na ye ba ko pe ene say enye me last born ye last born me nua ba ketua odi machi oko private nursing o school na adwuma ba ye problem enti se mubetimi aboa no na in case e bia mo fa nurses na se mubetimi di ni din ashim amamia eno pene ma this ready am de to wanim manka se me hia post to be manka se me pe abochire bi akọ eno pe ene ma this ready a me de to ma me wanim e free ho me free Ghana eba ha me free wo a wo fa bi me se no message you don't even read me nim se me frɛ wo asɛbio wadwen o se me besrɛ wo me wan so me nsrɛ skada me NDC ni bia di ko amatwefo na afrɛ no ebisa ne sikada nobody me can come out and say chairman frɛ me na o se ohia boa ohia ska nobody not even my senior Kevin Taylor. I'm saying it again, me see nobody, not even my senior Kevin Taylor. So Kevin Taylor achema dieda, which of course achema dieda e onu akasa na komemu e na odi chair me mansre no menya sesrefo enti ye fremu na se mo mfa e mama dwen nyam se ye fremu se ye hia bibi o fefe na efe se me no ntembe kama fefe na efe se ye na ye adwumaden enya ye nko social media for mainstream media for Ghana for the youth devoted themselves and their time eye adwumade boa NDC and esa youth no e dia ade na omonsa aka what have they gotten? Nothing. I can't promise any NDC member say meboa me campaign and as me kasa dia boa NDC. I can't promise. th3m because of musubai. With musem what thing, with th3m what thing. Why you say chin say barre? When they create do at pantimu, no problem.
me ano so boxer credo kotokuro pa de dem mo de montena se na mutiri mu nya den na mo no matamfo na omo a edo NDC monto ye ntwene ohene baba oba ni na anu ya ba ye video ka se ye frem okura mo mfa biem Nurudi na bas mu nyina na ye ne mu a na ekọ na eba o ene adwini future obetimi ko gina adokro ne nkyinam so to waba ade ba se o nyame kwan na ode ato ho no se wo so ye sofo na wo beka no kura kire Ghana fo na nyame kwan todo no eda ho asofo esese mu hu no kura wei na mo kan na wo de ba be ye wo de be wada because wa ka se president ma ye wadamfo wo ye obi a wo ne no country musam ni